Nanom with the main ho Yakobium. Na ebio medenchia kese free His Excellency the President of the Republic of Ghana ho e da abremu nyina. Say the CA nyina no traditional council no so ma president asote and ahema the animu together with the council ema yakose president. Na no eda ebnada so otumfo nyamekesi oba enkramam ekochia His Excellency the President in a courtesy call. Emuni nyina anko wi akire na se akosi se president beba ayi ni bi na obeba so dia entotoye bia e wose ye bia no wose ye make sure se ye ni bedi akire ne hu se atimi awie peye atimi aboa mampon ye nya MC just regional minister no me ana misawo oversight responsibility of the assembly TBB ebesi bia na ma coordinating director ejina mu maye enso de akoni nyina na wose me am so de mani e behwe se de be ya mre kakra bi na aka no ebe bibi o ha wose de ka ho ane yahu se de be ye no na yin man me kasa ya about ba bia na stores for no wona yi wo no so be se yengu hokota ti ane me kasa ya no so me free roads minister nti oma urban roads for ma contractor ba ho contractor na ka kire se enne o started the quota aguso nti ewia ebe hwese de ekono yebetima wie no ne ananse yehia hode foforo ka ho a na me yehu se enkoduru ochina ene memenda no na akwakoye bibia ho ebiom so sa ka kire se stadium ho no be se yentwa ho no kakra na cars ne be bando do na asuntimi empake ho me de machines e ba ya ma me report se oma ye ho dwuma no do na nti eno so yewie yankomodie na bedemani su behwe na mahu se no kre se adwumadie no ekoso foforo ho a wose de ka ho a na yatimi ahuni a mobilizing ntem na atimi aboa na na yema so ma meti se street light in sensem bi emse de wokrom na ankasa de try fix do na baba bi ayeye ho dwuma no no so be se yenye extension bi nti efi kuma se ba na de bi aba ye de ama assembly na ye de ama engineers na omo be start na omo de extension naba omo za ye so omo hia pole ye light poles ni bi then so ya frɛ ECD for na omo de bi ba se de be omo betima ye sa extension ni na animonimu ya ebiom enkrata asem in terms of budget for supporting kakran no so e ba ye ma ba be review ni na wo assembly ho nti ya bɔ ne po amnim se kokoamu no ye betima mo hu ba bi ahoden no akwakodu se wose ye di bi ka ho ana se wose ye bi firi mu a se de tie bia no na ya bolu so do so no ne hu ba bi a ye de bukakosi aye de eye maye mekanisa se nya me papa de da fom nti nyese me regional minister nko anti ne mum ade atomi so mani bi a to nyina ye ni ti bibia ye be ye bia be ma na efe na ye kra behwe na aboa ma mamponi mabanyam na echi so atimi aye kama no mo amoba yankopon cha de aye me minister dia me make sure say ye be ne sa ti na me adom a aye no apart from them no ye be ba ne mpire no nyame adom a me menda ye ne regional security council ni na beba na ya ba beka aye no ho wiade no ministers ni bi beba as and when no more ba no Sunday no ebia me link up but Sunday na net likely say ye betima say de akira ba but Monday ne de president so beba na wi ane sa ti Monday ne be say ka president ho ne asa ne na ba aba ba chia na ya ba bejam abusua nti na enhehye kakra e wo eho wa abai mu afamu eno no nti na e wo say me ba na me ma na nanum hu na mo kakra yatu na de aka akire bia no so e wo say me hu na yetu ho na mo between ene chine yai no ye hu na yetimi awie ne peye preko na abo nti we de ye ba ya e ma ye nyina ho yakọ na ye ma ye nyina ho hyeden se yankopon o ma ye odo no ma ye nkabomu no ma ye ho odin ni akokodo a betimi de agina na aboa na ye dasebre achi atimi aye boko de besia na me nhira mo nyina